Hello everyone, welcome back Shakane ke channel Charlie Translation. Lada pidek bidang suan thamai hakane ke channel subscribe ya kane ke channel na kabenta ki videos jingnang ki ban sawan na kabenta jong phi hakane ke channel. Sakaweru I'm sim yang ada kabapi share but like ya kane ke video. In English but, in Hindi lekin, in Khasi hendrai. Kan mau hak English but kamut lekin hak Hindi hak Khasi pat kamut hendrai. In English say, in Hindi कहने, in Khasi banong. Say kamut, कहने haka Hindi, कहने kamut banong haka Khasi. In English something, in Hindi कुछ लने कुछ न कुछ. In Khasi ayu re ayu. In English first, in Hindi for male pehla and for female pehli. Kamut haka Khasi ba nangkong. First, pehla lane pehli, haka Khasi ba nangkong. In English, first woman. In Hindi pehli ladki. In Khasi ka kanthei ba nangkong. First woman, pehli ladki ka kanthei ba nangkong. Kan mau ya kane haka English first woman, haka Hindi pehli ladki, haka Khasi ka kanthei ba nangkong. In English first man, in Hindi pehla ladka, in Khasi ushin rang ba nangkong. First man, pehla ladka, ushin rang ba nangkong. Kan mau first man kamut, pehla ladka haka Hindi, ushin rang ba nangkong haka Khasi. In English first person, in Hindi pehla vyakti, in Khasi u lane kabriu ka ba nangkong e. First person, pehla vyakti, u lane kabriu ka ba nangkong e. Kan mau ya kane person kamut vyakti haka Hindi, u lane kabriu haka Khasi. First person, pehla vyakti, u lane kabriu ka ba nangkong e. In English first of all, in Hindi सबसे पहले, in Khasi nangkong e na baro. First of all, सबसे पहले nangkong e na baro. Kan mau ya kane haka English first of all, haka Hindi सबसे पहले, haka Khasi nangkong e na baro. In English above, in Hindi ऊपर, in Khasi halor. Above, ऊपर, halor. Kan mau ya kane haka English above, haka Hindi ऊपर, haka Khasi halor. In English above all, in Hindi सबसे ऊपर, in Khasi halor baro. Above all, सबसे ऊपर, halor baro. Kan mau ya kane haka English above all, haka Hindi सबसे ऊपर, haka Khasi halor baro. In English about, in Hindi के बारे में, in Khasi shapang lane shapang ki ai. About के बारे में shapang lane shapang ki ai. Haka English about, ka about kamut, के बारे में haka Hindi, shapang haka Khasi lane shapang ki ai. In English about all, in Hindi सबके बारे में, in Khasi shapang baro. About all kamut सबके बारे में haka Hindi,
Shapang baro haka khasi. Kan mau ya kane? Haka English about all. Haka Hindi सबके बारे में. In khasi haka khasi shapang baro. In English money. In Hindi paisa. In khasi kapisa. Money, paisa, kapisa. Kan mau money kamut. Paisa haka Hindi. Kapisa haka khasi. Money, paisa, kapisa. In English book. In Hindi kitab. In khasi kakot. Book, kitab, kakot. Kan mau ya kane? Book kamut, kitab haka Hindi, kakot haka khasi. Haka English book, haka Hindi kitab, haka khasi kakot. In English light. In Hindi roshni. In khasi jingshai. Light, roshni, jingshai. Light kamut, roshni haka Hindi, jingshai haka khasi. Haka English light, haka Hindi roshni, haka khasi jingshai. Nga comments kem ba phileyo jingtip yaki katu katnitli ki meaning lengba kanika video ki meaning naka English shaka Hindi naka Hindi shaka khasi. Ya kabamta tanghang nehi ngisekndo hakawai pat kapor hakawai pat ka video. Tes ko weru wanam klat ban like ban share ya kanika video ban subscribe ya kanika channel na kabamta ki videos ki ban sawan ya kanika channel.